Elias Kusa orutindo urwa Katenga urubwita Sereya Ibare hamwe na Jessica byone biri kushanga umugombono yandija mu district ya Rwampara rwirweho mu butongore okutandika kukozesa bw'abatura orutindo uru rwombekirwe aba UPDF Engineering Brigade okuruga hankambi ya kabiri y'amakenke aho mu rurembo rw'Ambara rumazireho sente miliyoni 20 omusente za Uganda. Bernetano ibi westeka koreka amakuru busasa umwana w'icyo kubanza aharukatenga primary school murindija Rwampara yagura mu rwese ubu yariwe na yamportindoro inshonge byikagemesebeza bebembezi ba district ya Rwampara abarimo n'umunyeshengero wa Rwampara county Amos Kankunda okutandika kutera induru y'amani yo porortindoro bwa nyuma yo kutera induru aba UPDF Engineering Brigade division n'ukorwa bakatandika porortindoro abo bakwasize district ya Rwampara n'abatuye mu butongore ubu batuye season yabo ya tarehe 6 barakoza kuza habera umukaga y'ukwezi kwa kabiri umwaka funded by UPDF and done by the UPDF commander who was the everywhere through him UPDF everywhere, UPDF everywhere, UPDF everywhere, UPDF. Abebembezi bagambira korotingo. Reba batapata atribo mwana kupata akira bagaragara batabiri. Nabo cyo nyenda kusaba twena promese abantu amunga abantu ngo bakwenda barabazi ndo batakusaba. Abo bandi bazabaronga bana bazanda bazakurwa bendo promese. Usajete sabara kuda bukunda kariwo mwana kude muri. Obokuba baroba rikosa kwiki mpanda kwiki. Nomwa babwitu tugambana kandi maza kwekora mu murimo. Naba wabwe gishwe ekya mutabana let us keep opening leave out the learners study from that place that side teach them how to cross the bridge. Wabwa abana ngabana abana biparistabo okudaga kwashingira ya arubaye abakuraho n'abashimira gavumenti abo kubakorera bongera tusima onarebo witu onarebo akankunda Amos Akochi ahubwo kugira ngo akahagire kintu munonga ari kuturondera mu gavumenti mwenkongera tumusima kandi twenda ngo agaka akire yona nebindi bashaka Susan Charles matwagumiza muna makuru mukuru wihanga Yoweri Kaguta Museveni ayemerizo ukubingwa kwenkumi n'enkumi z'abantu abatwira hitake rukugambwa okubadye rya National Forest Authority mu district ya Chankwanzi ubwo butumwa bwe aburabizo mu nganzi yihanga Robena Nabanja obugineho abatura
Kuru w'ihanga General Yoweri Kaguta Museveni asindikira enganzi y'ihanga Robinah Nabanja okuvuga n'abantu okuruga mu byaro by'amagombo 13 mu district ya Kyankwanzi. Abantu banyura mu guhana ekitongole ky'okurinda ebibira ekya National Forestry Authority kandi batwire bino okutinangwa eshayo na nibija kubingwa hitaka okusya President ayemereza okubingwa kwabo. You go and hold the eviction of my people from where they have been staying for long. Now, from Ministry Lands is Zenabo, but I'm going to say I am told the NFA is currently evicting people from where they have been staying for decades. Go and hold the evictions. In order to have a smooth operation, consult Nankabirwa Anna Maria. She knows those issues better. President Nubwara bazibira okubingwa kwabo abehanangiriza okurekeraho okushisha ebibira ebya Tara Forest Reserve Ruunga hamwe na Kikandwa. Abantu babadde bakoma ate tebayingira mu kibira kubanga yanga be careful kozesa Nankabirwa abimanyi. Be careful ate abantu bava ku ttaka lye babaddeko ne bayingira ekibira. Ettaka gye babadde ababire bino bwo bakubingwa bari mu magombo Garume ya Mwangi, Kisara, Gayaza, Ntwetwe Town Council, Nkandwa Watuba, Masode Karanji, Nsambya, Kigando, Ntunda na Bananywa. Ababire bino bwo bakubingwa bari mu magombo Garume ya Mwangi, Kisara, Gayaza, Ntwetwe Town Council, Nkandwa Watuba. Usika bagamba bayingira mu ttaka lyabwe okulubagobamu ne bibeera nga birirafu. Emyaka gibadde mingi ne babanga bagibwayo mu ngeri etali nnungi. Mudira munamugamba ku bantu abaasengulwa ebitundu 98 ku 10 bawagizi ba NRM Mukungwa. Bakwata sente za PDM muzeyize yabawa ne baziteeka mu byennyanja. Omusajja ne rujja ebyennyanja ne rubirya ebisigadde ne biteeka mu boyiro. Ku nsalo yaayo n'egenda n'enyingira ebibanja by'abantu ensonga lwaki tugamba ekisooka twagala okuddamu okugula ate weetutte ekibanja ky'abantu ne basimbawo emiti. Kakati n'oyo omunnanyini ekibanja naye n'afuuka ng'eyayingirira ekibira. Kakati ate abantu bano tebali wano nti baagendera okuyingira ekibira, baasenzebwa. Aba batwire umuhonda n'okuruga mu mwaka 2017 obwo bari kugira ngo bakaze mu itaka mu myaka ya nshanju ahabiragiro bya President Idi Amin Dado wabirariho bwirobwo gashakwa Ambroise Nwagaba Katoto. Nwagaba Katoto twakomeza n'amakuru government ya Uganda okurabira ministry y'ebyesente na ne y'abakozi erumuneza kwatara abakozi abarukurengo mu 2012 ababire no bakora mu government ya Uganda People's Congress omwaka okuruga rukumo rwenda 82 okusyo omwaka gwa rukumo rwenda 87 ebigambirwe minister w'abakozi obuyaba nabuganaho abakozi aba office za Central Division omuri Kasese Municipality. Okurejera hari State Minister wa Ministry y'abakozi Honorable Grace Meru Mugasa abakozi ababire bari bakuru b'amashaza bakuru b'amagombora hamwe n'abakuru bemeruka kandi abahirweyo obusinga bwa Rwenzoro ngo bakore na government ejo barumuntu baza kutunga emishara yabo na sente zakasimo bilioni 5 ne milioni 8 ne sente zikugwamu. Abantu abo sente zabo zigenzere mu budget y'omwaka gw'ebyensimbi ogugenda kutandika. Nabo ekyo kutandika n'okwezi kwa musanju kwa munana baija kuba ni basasurwa. Abamu bakafamu kama abahereze kyumure kirungi baita abana babu baroho kandi abandi tukusima ruhanga ngo baroho na hati buno kandi bagenda kutunga kasente kabo bakegondeze. Tukusima President Museveni. Minister yagaruka yagira nangwa abana abu abazire babo batirwe tubashire kwata sente zijaga. Ekia kandi abana basigairo bali ba administrator esente tiziri zanyu ziri zeka yona
muzikolese kurungi kandi esente zo muzinvestinge habo kwa bazikozere bakatekamo amaani gaabo inye mutayirora kandi mukatandika kuchakara mukatandika kuswera abakazi bahyaka mukatandika kugula engoye no kugenda out hata aho mujja kwa mutakia ijuka ligase yo muzayirogwa yakozereki ayakozere sente. Honorable Godfrey Kabyanga or State Minister wa Kanyabwenje hamwe na Nukabulihanga wenajana ngo okucererwa kwa sente zicikaretwaho okubanza habura bimwe abahandiko ebyabireno bagambwaho. There were challenges of verifying who worked and who didn't work. These people worked in the 80s. Because I think most of them started working in 1980. And some of them extended after 86, but some of them eventually were replaced around 86. And those are around over 30 years. Some of the records were not there. They were not traceable. Those who died before 1995, they missed on the list because they could not meet the period of 10 years. However, we are still in negotiation with the government to see that they also get benefit. Abasente nibaza kutungo kuruga hari miliyoni 5 okuza hari miliyoni 100 okurugera hamurumo gwabire nubakora hamwe na nubwire obamazide amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi. Gilbert Muhanguzi omuri Kaseso murebe witu wa TV sto murunji ninkusima aho ruturebera hona kandi webarena no kutorana okureba TV West turiyo makuru agihangwe konkanaza kubanza mpumureho ninishagagarukana n'amakuru agandi. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aharurengo rwa senior kandi barukuhangahangaho omurembo guri mu science hamwe na teknologiya. St Peter's SS Bombo Kalule eyino mwanya gwehererire kandi gutebekanisa yubwe kwera omweji kuchereza bigenderwa bibyo kushoma classes n'impango oburaro bw'omurembe abeji nibarebererwa kurungi nitwebembeza no kukuza talanta z'abeji omu music dance and drama n'ebyemizano twine O na A level handi kisomo ekyeriizooba omwojo ningasho mwishi akuguce omu kushoma kw'omurembe kuriho hati tushanje mayiro 23 gutorwa bombo aha main road pera noti mushanje 53 nkaga nina 28 32 omubwire bw'akarurubu TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni omunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ebiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona ecyo murebe witu aine kumanya nituza kukimisya yekumira mu kumanya abo kubekera abeho cyona TV West neja kuba nekikwisiyaho TV West nehinda. Rwamkaga ru ndiza kuba twine engineer Jonan Muchunguzi naisha kuba natushobora aha burungi bwo kucebera itaka kinji twombekera amaju konka tugombekere tutarukumanya abo nagombekaho ecombeko cyanye njija kwangara nikija kumara umwaka njija kumara imyaka 10 njija kumara bwiriki so okucebera itaka n'ekintu kikuru munonga mchirungi utakaguze protege sawa ikirizana na mukama wako atokwiza mu itaka ryana gotinda kuri testing ni ikirizana byo tuwabana nangundu twareka kanyenda kombekaho ikirizana tukore samples za testing ikindi kinkwenda kombeko ndebe cyakoza kwankizaho
nimpama ngo muri burungiza kwa kine so iyo utakaguzira product nicurungi ukiza no gumuntu urkwenda kuguza ubanza testing itaka kandi ubona rero bangu toyine shonga still no basa kurugura okore testing bwanyuma orwa mkagoru rebeka ngo tuwaferwa program age turi kwetegereza ahabwenje umuntu ashimye kuba naceberita ukwenda kongera umuhereza umbyemizano utaferwa program y'akadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda o kwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda orwo kubanza numbazo gwo kosa wotari kurya je ngugubase kuzo mu mubiri tigura kuyambi ninga woteburize umubazi cyo niki aho umubazi gwagutaga rwizemo ekikuburire kiguri gukora nakucenga ntabwo eco umubazi nabyo bibage byo kurya turi kubasa kuri umubazi uko waheza kumanya ikiguziro mu mubiri naho uri kubasa kuciha uri gukora go umubazi okumugarurize eco ikiri kubasa kumuyamba kugarukana amani kongo kamuhabura kugenda kukorese byayi nahaka ukugira gumana makuru agaheru ihanga rya Ukraine ryashabe